Mukuru w'ishomero rya St Anthony Seed Secondary School Sister Victor Turyamaki nagira ngo abeji bona 92 bashyikire ebigezo bi kandi basingire buhuje yona. Mu district yona nitwe twasire umwanya go kubanza. Abana 95 bashitamire bona bahikira Muchibaleta result 1. They were 95 in number and they all managed to come in result number 1. We thank the administration for providing us with the requirements. When we talk of the requirements, we mean the laboratory, the well equipped. Abeji basimire mukama ahabwo buhanguzi obashyireho. Otherwise, I also thank the students' fraternity for providing us with the conducive environment. Nisima abaziri abakuba bakoze umurimo muhango batuhereye fizi umbwire batu basa kujaji basa kwika. Mukuru w'ishomereri asimire government aho kubakwatiraho n'ibintu byinji inka za computer ebyombeko n'entebe zo kumara n'ibindi byinji. Kutwambekera seed school ekasinga ikakurunji munonga abo kwa bakatuha ibyo kukozesa. Omugandi abashomesa korgo mu district ya Bunyangabunu bajya no kusihati bakirino baritana kushobora bazire ebirigiro mbigezo by'ikibina cyakana abo kugira ngo tubare kubyitegereza bamanyaru kwesiga orukora nkomuhandiki w'ikibina ekirukureta hamwe bakuru b'amashomero mu district ya Bunyangabu kandi umukuru w'ishomero ya Rubona Senior Secondary School nashobora hati ekirukutegamisa abantu aherokwe ni no kugira ngo tubare kumanya abana aba bakozire bata habo kuba bagamba ngo abana batungire bagiye kanka grade yo kubanza yankatera grade yo kubanza nkeyira umwana yineho akabonero akubanza nikimanyisa ngo ashikire kandi naza kutunga certificate. Abazire turiyo tubashobora ejo ebizamwe byo bishowire abo kuba abiroho interns barugiro mu grade hatwaza results. Ebintu birebire bigezo byo kubanza gukorwa ahansi y'enshomansya eyi government resireho eyibakweta new curriculum. New curriculum eji necetagwamo okushomesa abantu abuyingi abarukwataho na curriculum eji hariho okwegesa abashomesa bo abeji bagambire okubashangire enshoma ensyeji gisangire muhandi kurungi handi inamo buzibuzo buteito habo kuba oburungi bwayo ni bwizira mu kugama ngwitwa abana ntuikirizibwa kubaza na begesa beitu Gashakwa Juliet Charsima na Jonathan Tsingwire.